Jason Derulo, Sigala u Hailey Steinfeld huma 3 artisti oħra ta' fama dinjija li se jieħdu sehem fl-Isle of MTV ta' dis-sena. Dawn se jingħaqdu ma' DJs Dimitri Vegas u Like Mike li l-preżenza tagħhom fl-akbar avveniment mużikali tas-sajf Malti tħabbret fi frar li għadda. Il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi ħabbar il-lista finali tal-artisti għall-Isle of MTV tal-2018 waqt filmat live fuq Facebook. Jason Derulo, li għandu 28 sena, huwa famuż għad-diski R&B, hip hop u pop. Ħafna diski tiegħu jagħmlu suċċess madwar id-dinja, inkluż f'Malta. Fost dawn kien hemm Watch a Say, In My Head, Riding Solo, It Girl, Fight for You, Swalla u Talk Dirty to Me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Il-kantant imwieled fi Florida huwa wkoll il-kantant tad-diska uffiċjali tat-tazza tad-dinja ta' dis-sena bl-isem Colors. Minnaħa l-oħra, Sigala huwa DJ Ingliż ta' 25 sena u jispeċjalizza f'mużika house, dance pop u elettronika. Fost id-diski li sar famuż bihom hemm Easy Love, Give Me Your Love u Sweet Lovin'. Fuq il-palk ma' Sigala se jkun hemm ukoll Paloma Faith u Ella Eyre li se jkantaw fid-diski ta' Sigala stess bl-isem Lullaby u Came Here for Love rispettivament. Ta' min jinnota li Sigala u Hailey Steinfeld għandhom diska flimkien bl-isem Show You Love li bla dubju se tindaq kif it-tnejn li huma se jkunu preżenti għal dan l-avveniment. Steinfeld hija attriċi u kantanta Amerikana ta' 21 sena. Hija ħadet sehem f'diversi films fosthom Pitch Perfect 2 u 3 u The Edge of 17. Bħala diski hija famuża sew għal Starving u Love Myself u kif ukoll Capital Letters użata fil-film 50 Shades Freed. Il-Ministru Mizzi sostna li l-avveniment Isle of MTV li dis-sena se jsir fis-27 ta' Ġunju se joffri spettaklu mill-aqwa. Jiena konvint li b'din il-line-up se jkollna divertiment garantit għal Maltin u l-awċin kollha, għat-turisti u se jkollna exposure mill-isbaħ ġol l-MTV channels għal pajjiżna.